Thengpiaro kachinglo ki rojok James terang aring hu kisu Eastern Foreign Range bokajan ke parlo lakhijan along dipu dilai sari hojan kachelenga tawar pia kunga Thengpiaro kithi kachinglo inu James terang pabang papan ke rojok aring hu sonanglo alang le sari hojan pen lakhijan an bite pen ke bang boma huchi bangso Thengpiaro ke kreb rodun kloklo monta kopai ke mepena jok aprana bang joklo pusi chethan pon sonselang li bite adang la pen aring hei hoi ke henu ponlo bite bearing registration number AS09 J0648 la pen James terang alang li rong ke Borjan MSC constituency ke parlo jilang soposi chethan pon hanjang lang so Egyptian rong pinang ke lo abirita Malong News Kan lang lo ma pero bang men aku ndut lapson lo yo manili bangge mereka rokai na dolo mani ke bangge nili tapang len 30 speed ta ve nili tu pene lun bom system se ku bang bom mani ke da kan men thing pero nang krep lun dar man nili bangge chingkoi lo la ni re ni tu so ge gari se tame nolo ring ha da la mat control ne da lapson lo yo ma ke thing ti bangge nili bhage me tan jok nang ro re chelo tamela gari bangge eder lo gari kan bangge nili men bangge chisek pu kitchen ko ha bangge men na han bai besai dun lot me gari kan un eder lo samgal Yang lain ya, nili men je sedangไม่รอง nili rong chilang so that and then ko chilang so